Mentah kisngi lada bikam yo follow yaki kubor jong kitek lana ki kubor teknologi mo pinyo I ladap satang yaki kubor jong uneu aratai uneu aratai mo ngatara dang bun na peden jong pi ki bompat layo I lana bena ya kanaga kubor jong uneu aratai namar haki channel kasi jongi ki badai hapok kanaga jela jongi ngatarai empat don ki balak bena lana ki balak batai syapang uneu aratai mo hanre syakiwe kiwe pat ki jela lana karihi barok kawe kila ya keren bah syapang uneu aratai dengan syuya tu bit direct mentah ba uneu aratai ude utau instant messaging app kita ki instant messaging app ki longkum WhatsApp Telegram Signal badang don kiwe ru tegum ta uneu aratai ru ude uwe na kita ki instant messaging app kum WhatsApp Telegram Signal bat kiwe haga jing sisya ya uneu apps kila launch nadu usnem arjar arpuwe hanre dang menta ulas sedang ban pawperte kai ka damo ba uneu apps ulas sedang ban pawperte menta gisngi teh haga ne video ngan persyang ban batai lane ban yathu ya kanong rim jong uneu aratai bale ba ula pau nambah bat ula long trending bah mentagi sengi ha internet tekumta kana ke video jenga kan kamlong special bah nakiwe pat ki video jenga te saya pit bah nadu basdang hadu bakut jong kana ke video bat ngakar pat ru yapi ba pinya share ya kana ke video ngampat laju request yapi ba pinya share ya ke video jenga hanre ha kana ke video pat ngamban se ban request yapi ba pinya share ya kana ke video baki bri ki bana kana ka jela jongiru kin nyalong aware mo ya uneu apps tenaga benta kana ke video jenga pat ka ba ajing mentoy na jing hikaya pi sehingga bah ayah kan like jong pi bat katoka hype bat lada video ki badang wan temai saya subscribe bapin yo I kum kini gijat video ki bayade sepanggi khobor temai mo ki bayade sepanggi tag bapin am ya boring ban page na singap artat ya gijing beta jonga hakana video ngan cubu artat tok daki negi background video mo ki bangal aring hi manga daka mobile tiya mentang ngan persyang ban yathu ne pensyaya pi ya uneu apps bala ai kerteng dau aratai dengan sedang syua ban beta ya ka dau ne kanong rim babale kilasna ya uneu apps mo uneu aratai lada video ki bakam ya interest ban ya page ya ki news khamtam ya ki togi geopolitik news mah lana ki khabar ki bawan na keleng sadong ga perthe khamtam kum na ki reset ngi kum kari Amerika nadu bala sinsar da Donald Trump ngi I bala perbak labak kataka polisi jongu ha ka baya de bat ka khayi pateng bat ki kiri ka perthe khamtam le mentang ngi I ba ula kham target ya ki India mah da ka ba penmi ya sibun teli ki ankirul ki bala ban khanglat ya kari India bakan kiu mah ha ka lain ka khayi pateng bat ka yok ka kot bat ki kiri da ka ba penhe ya ka tarif ne ka jing lada ke India ke ekspor lana ka di ya ki mar jongka hapo Amerika bat menta ke India kala long ka we na kiri ki ba he tam kataka tarif mo lana ka jingsiu mo lada ka de bandi ya ki mar jongka hapo Amerika bat nang ta ula ma hamru ya ke India ba kanom de bantit ya ki crude oil lana ki phnyang mo ki ba shina petrol lana ki diesel na kari Russia am tang kita kan nang mi ki we gisngi em kata ula nang penmi ya ki we ki ankirul na ki polisi ki balak ban kata ya karoy kapar ne ka ekonomi jong kari India bat nang tangi iru ba lanang penyajan ya lede bat kari Pakistan namar ka Amerika kala tip balang ba ka jing penyajan jong ka bat kari Pakistan ka bade ka nongsyun jong ka India kumta ka India kala ban sngau seir ne kan kam fokus ya lede hakil yang ki security te kumta kala ban kata pan hakil yang ka ekonomi jong ka kataru ka we na kita ki jing pinstom jong u ya kari India bat menta ka badang long reason ka khobor ka bangi osnyo ba ula target saha kinegi film industries kamut ya kitu kinong shna film ki bomde hapo Amerika kin sya bat hadu 6% ka tarif lane kin hab ban siu hadu 6% lada ki temu ban release ya ki film jong ki hapo ka ri Amerika bat om tang katangi iru ba maham ban sanction no ya ki India hakabay de bat kato ka cabahar pot kabadon hapo ri Iran kade ka jaka sanget jong ki jahat lane ka pot mo kabala simwai na sim kontrak daki company jong kari India hadu sipeus nam nang ta haswa jong ka neru ngiu I ba ula target ya kinong India da ka ba penhe ya ka fees ne ka jingsiu ya kato ka H1B visa kane ka H1B visa kade ka visa ka ba island ya ki bru ki bana bar jong kari Amerika ki badon ya ki sap ka talen ka kerdan bakin lej hapo Amerika bantre bat hadu kumbah niau persen em kiba pendon kam ya kana visa kide kibana kana ka ri India jongi kibalet bantre hapo ri Amerika tekumta ula target ya kinong India da ka ba penhe ya ka dor bakin haban siu hadu $1 lakh ya kito kiba apply ya kana ka visa H1B visa dena kata ka dawkin baki India kala sngau thu banang na syakman kinang mi susu kita gi jing ya kibangin la ban mat kat ba utrom udang don hakabor tekum tatang siu asngau ya katoko kubor ba kila penkiu dor ya katoka fees nega jingsiu jong katoka H1B visa tekum ta ke India kala sedang no ban promote ya ki hardware negi software ki balashnahi naga ri India jongi tekum ta hang ta la pa perthai kansan kataka company Zoho kaneka company Zoho em kadeka company bashna ya kita ki software kontup ya uneu aratai ru bat ha kita ki software ki balashna da kana ka company Zoho ki don palat ya kesan pusan teli bat kita ki software ki degi software ki balak ban replace ne bujili
na kita ki software ki bangi set penunkam ki balasna da ka Microsoft ka Google bat kiwe ki badain ki banakari Amerika. Tekumba piatip baya mentah nadong cedong ki software na ki application ki bangi ya penunkam hagi mobile phone jongi la na ki laptop na ki PC jongi kide ki balasna nabar kari India khamtam hakari Amerika. Kum ka Google mah ka Google ka kuntup ya ka YouTube ka Google Drive, Google Gmail, Google Docs, Google Sheets, badang bun kiwe ki software na ki application ki basina da kanaka Google. Entah haki software ki bangi set penunkam haki liang ki productivity na ki kam office, ngi set penunkam da kita ki Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, bat ter dang bun kiwe ru. Bat lada pipit haki liang ki social media ru, kum ka Facebook, ka Instagram, ka WhatsApp, kata ka Snapchat, kata ka X, ka bangi YouTube, kum ka Twitter. Baro kita kide ki balasna napok ka ri Amerika. Kadon kawe ke kentin ke bangaju asnyo ke baong haik ngilak long kita ki balalaj luj na ka jingsyak sensar na ki dok lit na ki pareng mo re habaya pit jaha kana gajuk pa mentapat kade gajuk digital ngidang long kita ki basyak colonize lana syak sensar mo na kiri sep ngi bale nga onggum ta kadaw ka long banadong syadong ki software na ki application ki bangi penunkam ha ke mobile phone jongi na ki laptop ki PC jongi ki de ki balasna nabar kari India khamtam ka ri Amerika. Tekumta kilak ban kontrol yang imo bat barok ki personal data jongi kinong India ki ba penunkam ya kini ki products jongki kilak ban late store syapok kari jongki bat lada kimon kilak ban lek kat ba kimon ya kini ki personal data jongi mo bat kane kebut jing sibun ya ka national security khamtam habadon kum kane ke jing ya bisni kumbangi i menta bakari Amerika kala pen i bha ya kata ke jing bisni jongka ya kari India dena kata ka dauken lami perthei uto unong sna lane u founder jong katoka Zoho company uta udeu Sridhar Wembu Uneu Sridhar Wembu ude unang sang senang jangka jela Tamil Nadu. Berlakai u ha usnam kat kendai spa ribu pra. Ula pendip ya ke undergraduate studies jangu hakalan jangka electrical engineering IIT Madras. Hadin kata ula lej ban pendip ya ke PhD jangka electrical engineering jangu hapok ke Princeton University hapok US. Hadin kata ula 15 yang hapok ke Rila jang hapok India. Bat ha usnam kat kendai spa kendai pendriu mau bat ki para jangu kila sedang ban sing nengkong ya ke company lajang. Bat kila ai kerteng ya kata ke company jongki daka Adventnet. Rehadin pat kila kela kerteng no syaka Zoho Corporation. Bat kabasnya tenat kalong ba ulas teng ya kana ke company jongu om haki sorba mo. Henry haka jaka badang long rural lane long nong kendong. Bat mentala estimate ya ke valuation jong kana ke company jongu kala kot syaduka khatar billion US dollar. Bat ula yok ru ya ke Padma Shri Award manha usnem arhajar arpuwe. De unekin ubala post hakatoga X lane ka bangi YouTube kumka Twitter ba ula khot ya kito ki bala syak ta hakatoga H1B visa ki batre hapo US bakin ya one pai no sapo India ban ya tre lane pen Q ya kari lajong kumbalong mau tang sula de ban post ya kata ka post em la sedang ban viral bat ula sedang ban pa porte ya kita ki kam ki ba ula le menta kana ke company jong UM lane ki products jong kana ke company jong u kila trekam palat ya sispa teligiri hapo porte. Hadin ke jing viral jong u la sedang ban promote sadaki niki minister mo kum uto u minister ubade pej jaga railway bat ka IT ka information technology uta ude u Ashwini Vaishnaw ngi ba ula itu ba ula sedang ban pedonkam no daki software jong kana ke Zoho kajaka ba un pedonkam daki toki Microsoft software kane ke Zoho ruem kala sna ya kita ki software ki balak ban bujli lane ki alternative jong kito ki Microsoft software ki basyat pedonkam haki laptop lane ki PC. Tepilak ban i hangne ha screen ya kita ki kerteng jong kita ki software ki bakane ke Zoho kala sna kerpang ki balong kum ki alternative lane ki balak ban bujli lane replace na kito ki bangi jud pendonkam ki basna daka Microsoft. Haki liang ki software ne ki application ki bangi site pendonkam haki phone ru kanuksa kalong kum ka Google Gmail. Iya kana ke Google Gmail ru kana ke Zoho kala penmi ya kata ka alternative da kata ka Zoho Mail. Nang ta kum uto Google Drive kana ke Zoho kala penmi alternative da Zoho Work Drive. Nang tala da pikwa ka alternative jong una Google Chrome browser ru mentala donda uto Zoho ula browser. Tekum ta nakaliang ki instant messaging app ru kum WhatsApp mentala sedang ban pa perthe da una aratai ubaki la launch nadu usnem arjar arpuwe. Namar baki de ki software ki balasinanang ne napo India bat ubade napo Tamil kum ta ki software ne ki application ki bakane ke Zoho ki lasna ai kerteng da ki kentin Tamil kum uneu aratai da ka Tamil aratai kamon chat chatting mo ngaru ngalade ban install bat register na uneu aratai wat hadu ka channel jong kana ka FD tag ru ngalade ban create ha uneu aratai lada pilak de ban register na uneu aratai te pilak ban follow ya kana ka FD tag channel mo na uneu aratai ngan sabu ya ka link jong kana ka
channel aratai hapok ka description jang kana video la ne haka pin comment. Ulong simple bha bat usrim thik kumu WhatsApp he. U download ki feature kumbadon haga WhatsApp. Bat ki download ki feature ki bakamla une ya WhatsApp bro. Menta une apps em ula long popular bha hapo India. Bat ula long top na Play Store bat na App Store. Bat daga ka company Zohoro ka claim poi berkat ba une apps jongka un long viral hadukat ne. Tekumta nakadaw balak khapngi apalat balak bun palat ki balak register ya une apps tekel adon kita ki issue hakapor ba register mo nakata kadaw kanaga Zoho kala haban penbena pajba bangin long yasha lada don kum kita ki issue hakapor bangi ya register haswa ba une apps un long viral em laitu ba hakasisngi ladon tang kumba arspa laispa ngun kiba install ya une apps handre menta pat dakilak ngut hakasisngi kiba install ya une apps tekumta kana ka company Zoho kala itu bakal ahab ban trace tom mit bat sngi ban penbha ya ka service jong new apps kum kadak ban ya kershan yakine ki software jongi ki balashna hi hapok ka ri India jongi hila ban install bat register ma phiru namar ban long depend pelat nakine ki software ki balashna nakiwe pat kiri kala ban bu jing yangi hadin habut kamtam hakiliang ki privacy jongi namar barok ki privacy jongi ki data jongi mo ki late store shabar kari India handrai kum kine pat ki balashna hi hapok ka negari jongi kin store ya ki data jongi hapok kari lajong phila ban pet nuksa kum kari China mo kari China em kamju penon kam daki software basna daki we pat kiri ki pedon kam bet daki software lajong ki don ya ka YouTube lajong ka Facebook lajong Twitter ne ka X lajong ka WhatsApp lajong nangta ka Google lajong bat ki we de tekumta ka ne ka China em hakita kilyang kamju sha control namar kam depend shoot na ki we kiri kamtam ki bana kari Amerika namar mentah ngi ba ka naga Amerika kala sim kabu bha bat kala he bha almost barok ka perthe ki pedon kam daki software la ne ki platform ki bachna dakari Amerika menta ke India ru kala sedang ban singatu ya kana ke jingle he jong kine kiri kum kari Amerika mo tekumta kari India menta kala sedang ban promote lane penslur ya ki company bakin penmi ya ki software ki basna nang ne na po India haot ya menta kadang bhayangi ban sange kensan ban penon kam da kine ki software ki bana ki we kiri mo namar wat da kana ke video ke ba pi menta ru kadang dena kana ke platform ke ba de try da ka ri Amerika namar bangim pat don ya kata ka YouTube la jong mo tekumta habangai ikum kana ko khobor em ngasio comment sikat de ban sina ya ke video ban yara pen sapriang ne pen bena syakiwe kiweru namar kum utek content creator kala de ka kamram jonga bangaru ngan promote yakum kine ki bala ban aji muntoy ya kari lajong te hatu kumno phias ngau ya kana ko khobor singa bha ya comment hang ne harum ya ka opinion jong pima tementa ngatra lengba kana ko video jonga kan aji muntoy ya pc bun khamtam ya gitu ki bampat la benama ya kana ko khobor namar hang ne hama khalia jongi dang duna pelat kita ki tech channel ki ba aikum kine ki judge information tekum tala dapis ngau yo jing mentoy na kana channel jonga phila ban subscribe button on yau to bell icon ba pin om yamis ya ki video ke bangan sai penmi susu tengin ya siam hakawe pat ke video jonga kublesi bun